Assalamu alaikum, siz Ilyasha Shulakova haftanın aktual ve esas haberlerini tamam şimdi takdim edeceğiz. Rakamlar yani цифровизация yardım ete. В режиме онлайн можем видеть... En çok müracaatlar olğan regionlarını yakın online şekilde görmek mümkün. Bugün zemanevi texnologiyalar kirsetilövi iqtisadiyat muvaffaqiyatli inkişaf etmesi için şartlardan biridir. Mobil bağının keyfiyeti 4 ve 5G pandemiya devrinde Kırım'da kütlevi matbuat vasıtalarının işi. Rakami dengişmeler bizni yakın vakitte bekleyen şeydir ve biz bu yönelişte çalışamız. Bu ve başka suallerge Kırım'ın içki siyaset, malumat ve bağ veziri Mikhail Afanasyev cevap beri. Millet telekanalımız için mahsus intervyu. Faros kasabasında kurmak ya da kurmamak. Kırım'ın Cenubi yalısında parklar saklanılığı hakkında ve umumen Kırım Cumhuriyeti medeni mirası hakkında laf yürsetili. Kurucu şirket yerli sakinleriyle til tapacak mı? Odalar küçük olsa bile onların içinde büyük iş alıp barıla. Elbette müzenin ayrı binası olmak gerek. Çünkü müzeler kanun boyunca ayrı binada yerleşmek gerekler. Müze ve kitaphane yanı binanı beklegen vakit tiyatrımızda çok beklenilgen tamirat devam ete. 2020 senesi COVID distansiyon formatga keçuvini tezleştirdi. Yaşayışımızın büyük bir kısmı internetke koçtu. Online şeklinde okuv ve iş, internet alış-veriş, elektron devlet hizmetleri alışıklı oldu. Uzaktan çalışkan servislerini hatta en konservatif Kırım sakinleri kullanıp başladılar. Bugün rakamileştirüv ağlıq ve adamlarının amanlığı ile bir sırada milli emniyet taşıy. Rakami texnologiyalar nasıl tizilgenini bilmege şart değil, en esası onların yardımının yaşayışımız onaylıca olmasıdır. В режиме онлайн можем видеть, где... En çok müracaatlar olğan regionlarını aman online şekilde görmek mümkün. Kırmızı tüste bu Ahmezcit ve Kiriç. Tüz diagramaları ve grafikler. Bir ekranda Kırım sakinlerinden binlerce müracaat ve şikayet. Insident adlı sistema gece kunduz içtimai ağlarda monitoring geçire. Bütün malumatını toplay. Sonra özü mevzularga göre bölüklerge paylaştıra ve sıcaklık haritasını yarata. Tek bundan son Sur yani region idare etilivi merkezinin hadimleri onu icracılarga yetkizdiler. Cevapını çokka sosmak mümkün değil. Her vakit müddet 23 saat değil. Acele sualleri ola. Olarga birinci kommunikatsiyaga cevap vermek için kemeride 4 saat ayrıla. 9 saat. Sualının ağırlığına bağlı. Sur yani region idare etilivi merkezi gражданlar ve hakimiyet arasındaki gece kunduz toxtamagan bağdır. Artkaç kağıtsız, çanlar ve bürokratiyasız. İcra hakimiyetinin her bir organımında öz hadimini oturttu. Her bir adam yarımada da ayrı yaşayış sahası için mesuliyetli. Misal olarak cemaat nakliyeti hakkında aytsak, sonki 7 gün devamında gражданlarını en çok rahatsızlagan sualler bu cemaat hareketinin grafiki bozuluvu, yani marşrut koşuluvu, aydavcılar özlerini layık alıp barmağanları ve ilahri. Merkezini noyabr ayında açtılar. Bütün memleket rakamileştirilgeni çerçevesinde. Bu vakit devamında hadimler endi Kırımlılarının binlerce müracaatını öğrenip onlarga cevap verdiler. Şimdi biz neticeler çıkardık. Birinci yerde gражданlarının mesajlarına göre bu yollar meselesi. Bundan son elbet sağlık saklaf ve mesken kommunal hocalığı, hususan kar yağan vakit, yollar ve olar temizlenilivi sualleri birinci yerge çıktı. Gosuslugi portalını da rakami rebranding bekley. Mart'ın sonunda onun yanırtılgan versiyasını kullanıp başlayacaklar. Yanı temelge 20 talap etilgen hizmetini geçirecekler. Yılının sonuna ise daha 100'den ziyade hizmet koşulacak. April ayında ise anda sesli yardımcı peyda olacak. O suni intelekt teknologiyasına esaslanıp çalışacak. Yazga yakın kullanıcının şahsi kabinetinin interfeysi ve portalının esas sayfası dönüşecek. Rakamileştirüv emde sağlık saklaf sahasına yetip geldi. Pandemiya ise bu ceryanını tezleştirdi. Kağıtsız vesihayışı yanı texnologiyalar kullanıvı, tibbi hizmetlerinin keyfiyeti yükseltilivi, nevbetler ve bürokratiya yok etilivi. Bu sistema modernizatsiya etilivinin esas vazifeleridir. Bu yerde meraklangan pozitsiyamı seçim. Komsomolskaya Елена Васильевна Marchukka yazılmak gerek.
Энді Оксана Неклюдовада экимге келіп кетмесі әвелке кыбы чоқ вақыт алмай. Энді регистратурада невбетлерді турмаға керек дегіл. Терминалда бір хач дөгмеге басқан сон келешіклі вақытқа yazılмақ мүмкін. Сигорта полисінің номеріні белгілемек етірлі. Тезже олави велдет бақмақ мүмкін. Екім бар ма, жоқ ма, егер олмаса башқа күн ярын, обырысы күн келмеке да госуслуги бастасынен yazılмақ мүмкін. Вақытны иқтисат етмектен ғайры рақамилештіру дигер ресурсларны да иқтисат ете. Бу эмпара эмді күч жеттен. Например, вот регистрация. Мисал оларақ мына регистрация менің хастамда бүгін электрокардиограмма олды. О невропатолог екімде болынды мына диагнозы. Емде о қайсы бір хастаханеде болынғаныны, насыл месвят олғаныны көре білем. Кардиолог Аким Ирина Киреева Ахмедшитеки 5-ші санлы поликлиникада 10 елдан зияды чалаша. Айтаки, хасталар ақында малюмат электрон шекілде олмасы ишны баяғы еңгелештіре. Конечно, это очень удобно. Әлбетте, бұл пек қолайлы маңа қач хаста yazылғаныны, о насыл екімлерде болынғаныны көре білем. Бу поликлиникада рақамилештіру адым-адым кечірілі. Энді весиқаларының екене системасы көрсетілуіні беклейлер. Келечекте ади амбулатор карталар еріне электрон TB карталар қоланылажақ. Уход от группы. Чоқтан чоқ весиқалардан қачып олырмыз малюмат ачық олыр, хасталарға тезже ярдым көстерілер. Русия президентінің авалесі бойынша шымды иқтисадиетті вейштимай сада рақами трансформация стратегиясы ишлеп чықарыла. Сағлық сақлав бірінші невбетте. Талонның номері R725, екінші пенжереге кечіңіз. Бұйысы қырым бойынша чоқ функционал меркезінің май документ адлы ең бұйық бөлігі. Юзге ақын хадим қызмет көстіріф үшін 46 пенжере. Для того, чтобы попасть в наш... Госуслуги біздің меркезімізге келмек үшін әвелден yazılмақ керек. Ариза yazған адам сатта озы yazыла біле. Госуслуги порталының ярдымы иле. Умумен Қырымда чоқ функционал меркезлерінің 26 бөлігі бар. Олар 130-дан зияды қызмет чешішлеріні көстерелер. Бұл бір күндік тахминен 9 бин адам. Услуги налоговым предоставляем. Берги қызметлеріні эпосыны біз электрон шекілде көстереміз. МФЦ ішінің құсусиетлері ақты соз жүрсетсек, біз озымыз үшін бір догмелі қызметлеріні қабыл еттік. Мисал оларақ баланың снилсыны тамам шу ерде сымарыш етмек мүмкін. Сіз келдіңіз, қызметіні алдыңыз. 5 даққа бекледіңіз, біз электрон соратма йолладық, жевап алдық, ве снилс азыр. Бұл пек қолайлы. Бізде бойлы қызметлер бір қачдане. Рақами технологиялар қырымлыларының яшайшында кеткетті теренлеші. Шымдылік оларнен да еркес құланып оламай. Бүгінге esas мақсат рақами фарқыны азлаштырмақ, рақами технологияларны эпинкишаф еттірмектір. Рақами ішбірлік хайыр кетірмек керек. Рақамилештіру фақында Қырымның ички саясет малюмат ве бақ везері Михаил Афанасьев тариф еті. Милет телеканалымызға берілген махсус интервью. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Сейчас много говорят о цифровизации, о том, как она может повысить эффективность бизнеса, откроет новые возможности для всех отраслей промышленности, изменит мир и самого человека. Как происходит переход к цифровой экономике в Крыму? Действительно, цифровая трансформация – это то, что нас ждет в ближайшее время. И, в принципе, то, над чем мы уже сегодня усиленно работаем. Республика Крым здесь не исключение. И я считаю, мы в этом направлении работаем достаточно хорошими темпами. В 2020 году мы подключили 131 социально значимый объект к широкополосному интернету. Это школы, детские сады. Также министерством была проведена работа, мы перевели 14 государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Если говорить о динамике, так скажем, какие результаты мы ожидаем достичь в 2021 году, то также мы будем подключать социально значимые объекты, более 100. Кроме того, мы уже планируем перевести в электронный вид 50 государственных и муниципальных услуг. Соответственно, плюс мы постоянно работаем над тем, чтобы у нас увеличивалась доля граждан, которые взаимодействуют с органами муниципальной и государственной власти посредством интернета, то есть в электронном виде. В 2020 году эта доля составляла более 30%, а
доля межведомственного взаимодействия более 70. Эти показатели мы также планируем в 2021 году увеличивать. Востребованность цифровых услуг и сервисов растет, особенно в условиях пандемии. Стал ли ковид своего рода катализатором, который ускорил переход на дистанционный формат? Да, безусловно. Вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Действительно, 2020 год был тяжелый, мы это все знаем, все понимаем. Но вместе с тем он стал определенным катализатором, толчком для того, чтобы мы перешли работать в дистанционный режим, в онлайн-режим. И здесь, надо откровенно говорить, в 2020 году мы тоже достигли определенных успехов. Мы смогли быстро трансформироваться на предмет того, чтобы обеспечить проведение приемов граждан, ВКСов в дистанционном формате. Нами была внедрена система конференц-связи, установленная и настроенная. Она сейчас активно используется. Более 1500 совещаний было проведено в режиме ВКС, плюс организована работа по приему граждан в дистанционном режиме. Тоже очень активно и востребованно люди пользовались этой возможностью. Ну и надо сказать, что это действительно удобно. В конце года в Крыму открылся Центр управления регионом. Какие итоги можно сделать уже сейчас? Да, действительно, это федеральный проект. У нас в республике в конце ноября мы торжественно открывали Центр управления регионом. Это проектный офис, который, так скажем, основная функция которого — это обеспечение рассмотрения обращений граждан в более качественной форме, более быстрой форме и, соответственно, подготовка аналитической информации для руководства республики, для того, чтобы соответствующие должностные лица имели возможность вовремя, в срок, объективно принимать правильные управленческие решения. Кроме того, мы площадку ЦУР стали использовать для обучения государственных, муниципальных служащих. Вот недавно мы проводили обучение с пресс-секретарями глав администраций, министерств. И тоже здесь у нас достаточно хорошие результаты. Так скажем, опыт этих мероприятий показал, что эти мероприятия востребованы. В ноябре в Крым завезли 30 базовых станций 4G. Они уже установлены, и если да, то в каких регионах Крыма? Да, эти базовые станции действительно в ноябре были завезены, они установлены практически во всех регионах Крыма. Кроме того, операторы мобильной связи у нас в постоянной, так скажем, работе находятся по модернизации существующих базовых станций, поэтому здесь у нас тоже есть на 2021-2022 год большие планы, и мы уверены, что мы сможем достичь принципиально нового уровня как по предоставлению услуг мобильного интернета, так и мобильной связи в целом. А как же 5G? Будет ли в Крыму эта связь? На сегодняшний день внедрение 5G в рамках пилотных проектов реализуется на территории некоторых субъектов Российской Федерации. Безусловно, мы будем рассматривать вопрос о внедрении у нас, но после того, как эта история будет обкатана на пилотных проектах. Как чувствуют себя крымские СМИ во время пандемии? Опять же, 2020 год, он внес свои коррективы. Действительно, мы понимаем, что, наверное, в самом тяжелом положении оказались печатные средства массовой информации. Мы видим и мы понимаем, что у них уменьшился тираж, что в свою очередь сказывается на доходах этих муниципальных СМИ. Уменьшились доходы и поступления, которые связаны с предоставлением услуг по рекламе. Но вместе с тем мы пытаемся оказать всяческую поддержку нашим СМИ, независимо от того, это печатные СМИ или это телевидение, радио. Находимся в полном взаимодействии. Если говорить о государственном секторе, то 2020 год, в принципе, у нас был годом в том числе развития. Мы закончили формировать нашу сеть филиалов ТРК, что мы понимаем должно положительно сказаться непосредственно на вещании, на предоставлении информации, на качестве информации. У нас остался один филиал, который мы планируем в ближайшее время открывать, который находится на территории другого субъекта, а именно в городе Севастополе.
Сейчас представители различных отраслей сельского хозяйства, курортов и туризма, строительства заявляют о желании вакцинировать от ковид работников этих сфер. Есть ли планы по организации вакцинации крымских журналистов? Вакцинация – дело добровольное, поэтому здесь, конечно, мы никого не заставляем, но вместе с тем, как мне кажется, это дело нужное и полезное. Особенность, мне кажется, журналистов и вообще представителей средств массовой информации заключается в том, что это люди самостоятельные, инициативные и, так скажем, те, кто не сидит и не ждет, когда им скажут, а теперь пойдемте строим вакцинироваться. Насколько я знаю, что уже многие провакцинированы, многие уже сами записались, поэтому я думаю, здесь каждый свое решение принимает самостоятельно, а условия для того, чтобы реализовать эти желания, я думаю, у нас в республике есть. Михаил Сергеевич, спасибо за интервью. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо вам. Шымды есе автонын кескін мевзуларына кечеміз. Қырымның Женеби ялысында ерлешкен Фарос қасабасының сәкенлері парк ерінде құрыжылық башланғанына қаршылар. Олар петициялар имзалайлар, прокуратураға ве акимет органларына мұражат етелер. Паркның келечегіні белгілемек үшін акимет векелері фальжилер иле көріштілер. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов білдірді ки, епсі суаллерінің чезілігі адамларға кәрі кетірмек керек. ОМД Фарос сәкенлерінің тәшебүсшілер группасынан көрішіп, кечірмеге азыр олғаныны хабер етті. Мәселенің чезілів yolları ақында құрыжы теклиф еткен компромисслер ве паркның келечегі ақында бізімлев қамыз. Фарос паркында Акбарс адлы бала сағламлаштыру комплексы құрылув меселесіні Санки Дерсын Хасабада яшағанлар епсі топланды. Олардан бірі Николай Блюдик. Паркның тағдиры оны да раатсызлай. Собрались сегодня здесь, чтобы отстоять наш парк. Біз мында бүгін паркымызны сақлап қалмақ себебі иле топландық. Ескіден қалған парк. Оның яшы 2 асырға яқын. Паркны чай магнаты Кузнецов құрған еді. О пек жоқ пара масраф етіп, мында уникаль өсімліктер коллекциясыны топлады. Ерлі Сакин Людмила Булатова да паркта құрыжылыққа қаршы чыға. Бұл біздің паркымыздың севімлі көшесі. Біз мында қоранталарымыз, торынларымыз келедік. Балаларымыз мында кезінеді. Менің артымда паспорт. Мында алып барылған епіс объектлердің бір весиқасы. Паспорт сақты. Мында не мейданлық, не қачқа толғаны бір шей белгіленмей. Ерлі Сакинлер Акбарс адлы бала лагері құрылғаны себебінден раатсызланалар. Бала шифаханесі оларға паркқа кірішні қапатар, ветереклер пычылып битер, деп қорқалар. Амма Қырым экология ве табиат ресурслары везірінің муавины Алла Архангельская айтқаны кібі раатсызланмақ үшін себеп жоқ. За период строительства... Фарос паркы территориясында құрыжылық алып барылғандан берлі экология везірлігі 2 рұқсет берді. Олардан бірі 29 пальма яңыдан сашылмасы мүмкін. Ve оларды отырттылар. Шымдығы вақытта олар епісі сақланылды, яғни бір терек біле ғайып олмады. Тыш қызметчінің векілі Карим Шакиров анлатты ки, құрыжылық қанун черчевесінде алып барыла, ве табиатқа зарар кетірілмей. Те деревья, которые мы сносим, они... Біз мында пычқан тереклерні незарет органларға көстердік. Бізге рұқсет берділер. Қанун бойынша, егер біз оларны кессек, біз 2 кере зияды қайтармақ керекміз. Месулиетлікні бойнымызға алдық. Тазминатны 3 кереге арттырырмыз дедік. Ерлі Сакинлерінен субет етмек үшін Қырым Жұмхуриеті елбасшысының ярдымчысы Юлия Жукова етіп келді. Оның сөзлеріне көре, епсі меселелер тешебүсчілер группасының бераберлікте чезілежек. Это не только вопросы... Бұл тек Фарос паркы территориясына кіріш суалері дегіл, бұл тек ерлі сакинлердің меселесі дегіл де, Фарос паркына келген зияретчілерінің, яғни Фарос паркының мұсафирлерінің. Оның үшін мында Қырымның Женеби ялысында парклар сақлануы ве умумен Қырым Жұмхуриеті медени мирасы хақында лaf көрсетіле. Бұл суалер шымды қасаба сакинлеріні раатсызлай. Екі тарафнин көрішкен сон да бір топлашып кечірмек қарары алынды. О вақыт тешебүсчілер группасы оларны раатсызлаған суаллерні сеслендірежек. Сергей Аксенов ичтимаи ағлардаки ось ичтимаи саяфилерінде білдірді ки, епсі суаллер Фарос сакинлерінің кәріна чезілежек. Қырым Жұмхуриетінің елбасшысы хабер етті ки, егер керек олса, Фарос сакинлері ве тешебүсчілер группасының көрішіп кечірмеге азыр. Чоқысы адамлар зеңгін олмаға тырыша. Зеңгінлік байлық дегенде вақыт кезінің ось фікірлері пейда ола. Бірісі мади тарафыны түшіне, башқалары есе рухи жетке емет айыралар.
Менімce en büyük ve mühim halkımızın medeniyeti ve adetleri hakkında söz yürütmege isteyim. Muzey, teatr, kitaphaneler. Bugün onlar milli değerliklerimizin hazinesidir. Tafsilatlıca levhamızda. Уникальность вышивки заключается в том, что Нағышның уникальлығы шында ки татар ішлеме техникасында оң ве терс тарafını ayırmak қиын еді. Бақыңыз бір tuyum yok. Evvelleri Kırım Tatarlar böyle evciyarlarının o evlerini yaraştıraydılar. Bu eksponatlarının yaşı 100'den ziyade. Olar o sahipleri kıbı sürgünlük gördüler ve vatanıga kayıttılar. Endi Kırım Tatar Medeni Tarihi Asabalık Muzeyinin ekspozitsiyasını yaraştıralar. Bu yerde milletimizin çok asırlık geçmişini dalmak ve dekoratif ameli sanatta timsaller sırlarını öğrenmek mümkün. Уникальлық шында ки мұнда 19 asırның sonuna 20 asırның başına ait en yaxşı nümunelер taqdim etilgen. Muzeyinin eksponatları dünya bakışını, ananelerini akseti, milletimizin tarihi hatırasını saklay. Her şey 1993 senesi başlanğanıdı. O zaman bu Kırım Tatar Milli Galereyası edi. Tek 6 yıldan son muzey cumhuri statusunu elde etti. Başında bu 300 eksponat edi. Şimdi ise onun koleksiyasında 15.000'e yakın unikal bedi ve medeni değerlik var. Это налым, то есть женская. Bu nalım, kadın kızlar ayakkabı. Bu 19 asırның sonu, 20 asırның başı. Ağaç oymacılığı, çeşit bezetülü, mıklama техникасында nağışlar. Muzey eksponatlarını toplamaktan gayrı tamırlarımızı ve urf adetlerimizni öğrenmege ve canlandırmaga tırışa. Bu ise muzeyinin hazinesidir, qoru fondları. Mında Cenkten evvel ve Zemanevi devrine ait Kırım Tatar ressamlarının işleri saklanıla. Misal olarak Abdurrefi Abiyev'nin ve Ahmet Ustayev'nin işleri. Öz binasını muzey kiraga tuta. Bu kuruluşunun yaşı 100'den ziyade. Onun yanında şahsi evler yerleşe. Onun için onu tapmak kıyın. Evleri mında gazeta muharireti ve ofis yerleşeydi. Şimdi ise muzeyde 6 sergi zalı ve 3 fondu var. Odalar tar, koleksiya ise yıl-yıldan büyükleşe. Ve umut etemiz, yakın aralarda bizim muzeyimiz ayrı muzeyge kelişkili bina sahibi olacak. Muzeyde tamirat 6 yıl evvelsi geçirilgen edi, binanın beti ve bir kaç oda tertipke getirildi. Ama bunun hepsi meseleler çözülmedi. Temeli koyulgandan Berli Muzeyinin iki filialı peyda oldu. Eski Kırım'da Tarih ve Arheologiya Muzeyi, Alupka'da Sovet Birliği'nin iki defa kahramanı Ahmethan Sultan'ın muzeyi. Sonkisinde şimdi tamir işleri kete, dam tamir etili. Kırım'ın Medeniyet Vezirliğinde muzeyinin esas binasında da aynı meselenin çözülü yollarını öğreniler. Мы неоднократно собираемся по этому вопросу. Biz bu sual boyunca defalarca toplaştık. Yakın vakitte bir kararga kelermiz dep düşünem. Ve bizim muzeyimizin mekanı peyda olur. Bu ise İsmail Gasprinski adına Kırım Tatar Cumhuri Kitaphane. Onun yaşı 20'den ziyade. Fondun temeli Tılşınas Alim Basir Gafarov'nun şahsi kitaphanesi ve arxivinden yaratıldı. Kitaphane ebed başlaganda kitaplarımız çok az edi. Ama sonundan çoklaşıp bugünkü kadar endi 60.000'e yakın kitabımız var. Sinxron. Kitaphanenin fondlarında Lenin Bayrağı gazetasının hepsi sanları saklanıla. O sürgünlük devrinde Özbekistan'dan neşir etilgen edi. Gazeta aslında til, edebiyat, folklor, dramaturgiya ve sanat tarihinin canlı ensiklopediyası edi. Lenin bayrağını almagan, okumagan Kur'an'ta yok edi. Mına bu fin kağıtı o zamandaki kağıtına bir parça benzi, o da sarışın kelgen, böyle kalınca. Bu ise kitaphanenin incisi Tercüman gazetası. Efsanevi neşrinin kopyası olsa bile bu yerde aman hepsi sanlar toplanılgan. O 35 yıl devamında iki tilde derçetildi. Rus ve Kırım Tatar tillerinde. Kitaphanede seyrek ve ayrıca kıymetli kitaplar saklı. Beli yazıcı ve şairlerimiz yaşagan vakitte dünya yüzünü görgen neşrler. Arap urufatında, Latin urufatında ve Kiril urufatında saklanılgan kitaplar var. Ve onlarla mülkün tanış olmagan. Mesela olarak bütün Kırım degen böyle bir mecmua çıkarılaydı 1920-1925 seneleri. Kitaphanenin hadimleri yanı bol bina hakkında arz ettiler. Çünkü şimdiki 19. asır mimarlığı abidesidir. 1910. senege ceminde Rujdiye Mektebi yerleşeydi.
Бу исследованияда екене Кырым Татар Девлет академик музыкалы драма театры. Санада кайнананын несі бар премьера спектакльнын репетициясы кеті. Комедия кайнана Векиев арасындаки мунасебетлер акындадыр. Репетицияда вушларыны электрик алетлер сесі кесе. Олар бірі-біріне қошыла. Театрды чоқ бекленілген тамират девам еті. Бу ишлерге Кырым бюджетінден якын 50 миллион рубле айырылды. Біз чоқ тешеккүрлер білдіреміз Кырым yolbaşçısına, Кырым Cumhuriyet Medeniyet Vezirligine. Çünkü олар бізге öyle мен белесем yardım kolunu berdiler. Çünkü Kırım Tatarlarda teatr birden biri. Тамират күзде башланды, шымды энди офис одаларында, костюмер, грим ханелерінде ички безетилюф ишлері кеті. Базы ерлерде ишлер бутунли битті. Параллель шекілде вентиляция кечірілі, сувнен теменлюф и канализация ишлері алып барыла. Шымды ички безетюф ишлер бойынша 3-cü хат yapıldı. 2-ci хатның 70%, 1-ci хат бойынша 30%. Бізде да мағас одалар тамирлене, анда 25% olsa керек. Binanın бет tarafını март айында тамир етті башлайчақлар. Тамиратны толы шекелде bu sene күз айларында екілемеге планштыралар. Bu neticelerді келечек ратлық күнлері көрушкенже, өзіңізге ве якынларыңызға мұқайт олыңыз. Бізнен айрылманыз.